Ngila sakhi begidon gisamla ke bapen pau ke jing idri da kelenti ke bamdai. Balese ki sngotho bakla ya kene ke jing mut. Kumta usumbut Menteri Rangba ke Jelau ba Preston Tensong hakalai trek urampang arhajar arpuar. Ula kerpat ki kena samla ba ke jing jongki ya ke ri ba ke jat benreu kamdai satya da ke bayat pat da kelenti jong ke jing umsnam. Hadian ba ke kenhun keng atyar HNLC ke lakring ki kena ba ki samla ban pen betai bom hakandai lat Shillong. Nagaliang uba Preston Tensong uloong haba iet ya kari bagajat benriau kakur kajat ke yeng kasem kamdai banlong da kelenti jong kejingi umsnam. Ndregi samla ke de ban penklan ya laki kejat bantai ya laki yeng kasem kasnong kathau bat kari bagajat benriau. Bat kani kadai kebedan kam ki samla kani kejok ke bamenta. Uloong bakalong ke bakongsan baki kimi ki kepar rengkat bat ke sorkar ban syeme ke jingkit klik ban ai jingmut bat ban hikai baki kun samla kin om sya yalam bakla hakini kejat jingmut jing perkhat. Uba Preston Tensong uloong ru bakaan kan le ke badan kam kenang bakum kini kijingja kan om jasho kaban kata ekayap ke im jong pat ba nong song snong jong ke jela barok kowe Pi kabangai na kaliang jongi ke sarkar kami kerpat kolong ya kini ki kena samla bakim de ban suthu bakla baka jing ya kari ban ya kejaj ban rio don bun ke sertap ban perkat ya kata hapi piong pi ya kari ya ka jaj benriu, ya ka kur, ya ka jaj, ya ka yeng, ya ka sem, ndai dah kena kejingi umsnam. Ndai ka dai, ba pin nengkong pin klan suai ka kejat la jong, kumno bangala bante ya ka yeng ka sem la jong, kumno ngala bante ya ka snong ka thau, bat kumno bangala bante ya ka ri bat ka jaj benriu, ngatrai kata ka dai ka bedun kam na banta ki kon samlah ka dai ka juk ko mentah. Kani kam dai kelenti. Kabangila ban poi sia kata kathong ban ong ba ngi sia kata kari ya jaj benriu lane ya ka snong ya ka thau barok ko bai ten re nga ong pi ka lentia kabangindai ban ya ngila suthu i ba ka juk ka bamenta mdei ka sans peus nem nuswa ne ka juk ka batmai ka juk ka balong su kompetitif dengan asu ban ong ba nadu ki keme ki pa ki bahayeng basem jong ki kon samla jong ngaru ki kun ki jong anga so manong ba ni hap ani kai mangi ki pa kanang ban penting na bagi kun jong ikin nam sa yalam bakla ha kini ki jajing mut ki jing perkat namar ko mo pi to ya thu yang ka ki bakhadu ka ki jing mentoy de tang ki jing do ning mentoy sudah bat ke penting persme ji ki brio nang ta ki bapli ki balui ki baptip ya kamneng kendo la dengile kamneng nga thai kam bha bat kam ikana tenang kadau ngina kaliang ka sarkari na kaan kan ya chakmat la ka jong ka bentaban ne khenang ba komo phi kam de shu banjia kani ka ka ban kta ya ka im ya ka yap jong ki paj ba no snong jong ki jela jong ki bro ko Usembut Menteri Rangba ke Jelau le thuk badang syan ulalech ke nong ba Delhi ha ka baule kendo ik Menteri ke Sarkar Pedang kam tam Menteri bakmi ya ka tenat road transport and highways ha ka bedai bat ka CRF fund bat udap da kejing so tenat ba kejela kan yo pediang arspa klur tam ya ka CRF na gebenta kan ka senam mang tengka nalor kan yo uloong ba Menteri bakmi ka tenat rural development u Giriraj Singh ulero ka jela Meghalaya halor kejingla ban penteri kambha ya ka skim Pradhan Mantri Sarak Yojana bat ka Sarkar Pedang kan sanang bai pisah sosok ka Sarkar Jela na gebenta ban penteri ka skim PMGSY kebenta ke balai Uba Preston Tensong uloong ru bak Sarkar Jela kalamang kumba 1000 laispa kilometer ke Surok ban pentrikam lengba ke skim PMGSY ke benta ke Benengkong bat ke Baar. Bat haduk mentala dep ban pentrei kumba 1000 kilometer ke Surok hakeleng ke Jela. Halor ke Surok bat ke Jingkiang Sonapur uba Preston Tensong uloong bak tenat PWD kalebo ban pendep ya ke Jingsna Themai ke Jingkiang Sonapur hapo saupusan sengi. Namarkani ke Jingkiang kalong ke Badan Kam ban Yeso bat ke Jela Asam. Uloong bagi Sarkar Jela kelabatha ke National Highway Authority of India ban pendap kham kloy ha ka ban shna thamai ke ni jingkiang namar ka de ke badan kambha kenang baki kali bat ki kali ket mar ken yo bandet banwan ha ka bedai bagi jingkiang dwar ksoj na kaliang uba Preston Tensong uloong basyan ke Sarkar Pedang kan saai no ek work order ban shna ke ni jingkiang ke bathamai ha dwar ksoj bat an pendap ke ni jingshna hapo shisnam and the National Highway Chief Engineer National Highway Government of India, they are on the job for the repairing of this road. The CEO of National Highway project, we call him a project director. So he assured us that maximum will be about 45 days repairing work will take place.
The question of new construction does not arise. It's only a repairing work. Well, you see, this is an old history because that bridge, that particular bridge, was constructed by BRO. Then BRO handed over to National Highway. So, more or less, it is maybe like that Duark Sui bridge. But of course, the damage is not that much. That's why they have, the expert came all the way from Delhi, team of people from National Highway and from the Ministry of Road Transport. And then the conclusion is immediate repairing has to be done. And maximum will be about maybe 45 days, they'll be able to complete it. And then restoration of movement will take place. Very soon they are going to issue the work order from the ministry. And once that's done, then they will start the work. And again, this one will not take much, maybe hardly maximum 1 year. They'll be able to complete for reconstruction of the bridge. It's, yes, you can say new bridge, but what they do is over there itself, in the same alignment, in the same bridge, they are reconstructing the entire stretch of that particular bridge.